Azan айтып жатқан кезде азанның сөзінің ортасында сөйлебейді. Қомат айтып жатқан кезде қоматтың сөзінің ортасында эмне кылбайт дейді? Сөйлебейді дейді. Бирөө чүчкүрсө чүчкүрүгүнүн жообун айтпайсыз. Ассаламу алейкум десе ва алейкум салам деген сөздү не кылбайсыз? Айтпайсыз тақсырым. Түшүнүктүбү? Эгерде азан менен икоматтын ортасында сүйлөсөңүз, кайра кайтарып айтасыз. Az söz olsa problema yok. Köylük söylep koysanız kayra baştan azan aytışınız gerek. Kayra baştan komadan. Misalga aytalı bu şeyh geldi de Allahu Akbar degenden dost gelip kalıyor. Dost gelip toktap tutsa men azan aytıp bitoyun dedi de misal. Misal değil mi? Oşonda dese kayra baştan azandı ne kılış gerek eкен? Aytış gerek. Kıskası azan aytıp jatkanda, je komat aytıp jatkanda azan menen komattın sözdörünün ortasında emne aytılbayt? Dünyölük söz söylenbeyt. Birөө salam aytsa va aleykum assalam debeysin. Birөө çüçkürse yarhamukallah ve yeşfik degen sözdü aytbaysın.